خلاص كده ركبنا، انا جاهز. ده كل حاجة. اخر حاجة بقى، اخر خطوة، هي لسه اخر خطوتين. نركب ايه؟ المروحة. يلا يلا. المروحة اللي هي بقى اللي بتلون بقى اهي يا جماعة، كل حاجة اهي ركبت واشتغل. يا جماعة ركبنا كل حاجة، وقعنا السلك اللي قلتلكوا إن أنا مش محتاجه اللي هو ده، وقعناه تحت. ولا هنجرب بقى ايه يا جماعة؟ انا خايف بس ده يكون موجب ويعمل، فيلا نجرب ونشغل. استنى يا جماعة هنجرب، يلا بينا يا جماعة نجرب. اهو ثبتنا اهو، اهو نور كل حاجة. فخلاص كده يا جماعة هو كده اشتغل. فسلام بقى. يلا هو كده هفتحه بس مش دلوقتي عشان كهربا وحشة دلوقتي عندنا، مش هيرضى يشتغل. فيلا سلام. حتى بص المروحة بتعمل ازاي، المروحة صوتها عالي اوي. سلام بقى يلا.